Hello guys, iyi ni Shyazoo Trading. Uyu munsi reka turebere hamwe analyze kuri Gold. As we know, buri gihe dukora ki weekly analysis. So, reka tutangire weekly yacu, tukore analyze yacu kuri Gold. So, nabati ikintu cyonyine kiraza gutuma tubenga cyangwa tugaserenga ni kimwe cyonyine. Iyo week ijya gutangira, Gold ikunze kugira iki ikunze kurivinga gap. So, kubera ko tutazi gap ira rivinga nimba ari ya buy cyangwa ari ya sell, ikarivinga gap igahita sellinga cyangwa se ikarivinga gap igahita igira iki ibayinga. So kubwanjye ahantu ureba neza dukoresheje mu amasaha ne tukamakinga nuza zone zacu, nureba neza ahangaha nari nashyize ngo ama stop loss n'ibiki, hari zone twagira iki twakexpectingamo yuko iramutse yi breakinze iyi zone, as long as iyi zone ya breaking, iramutse breakinze iyi zone y'amasaha ne, izi candlestick gucya zimeze iyi zone kay breaking iyi nuzire support. Let's mark it, reka tuyi marking as support. Iramutse i breakinze iyi support iri ahangaha isitinze ku bihumbi 442, niramuka iyi breakings, we are expecting selling, massive sell, tuza selling iki cyumweru. So where can we put our stop loss? Where can we put our stop loss? Izi analyze mba narakoze murabizi ko turi gukora back test. Stop loss yacu twayishyira hehe? As long as ya breaking iki cyumweru, back expecting sell. Aho twashyira stop loss yacu short position, as long as I break in the body candle close y'amasaha ne, stop loss yacu yajya ku bihumbi bingahe? 483 niho yajya. Then tukatagetinga iki uzakubita ku bihumbi bingahe? 3,800. Kuko 3,800 no hasitinze nuzi indi key levels. 3,800 no hasitinze izindi key levels, aho isoko ryakubita rigatapinga rigahita rikomeza kubayinga 3,800 gutyo. Ni ukuvuga ngo as long as support itabaye broken y'amasaha ne, supporting, as long as support itabaye broken with body candle close y'amasaha, nta kindi kintu twakexpect, kuko bishatse kuvuga ko iyi support niramuka ibaye broken y'amasaha ni sitinze ahangaha ikaba broken, byanga byakunda ni low yo ku bihumbi 4,121, izahita igira iki? Izahita failinga. So isoko rikomeza rigira iki? Ridamping rimanuke. So iyi ni analyze yanjye y'iki cyumweru kuri iki kuri sell. Where can we buy from? Ubundi tujye kubayinga twabayingira hehe? Nureba neza hejuru naho hari rezi baye broken iki. Nuvuga ngo i support iramutse baye broken yahangaha, ahangaha byaraje nuko uri kubireba neza hano hejuru kuri aya masaha ne, izi candlestick z'amasaha, izi candlestick z'amasaha zakoze iki resistance ikomeye cyane, uko ziri muri zone n'ubundi ya nuza ya bearish. So impamvu kwa mbere twakwitega sell as long as support by broken kuri Gold, no kuvuga ngo nahangaha byanga byakunda i support nayo kuza Gold nga byaza kugorana, bityo rero byahita bipushinga igiciro kikaza kujya kuri bingahe? 3,800. So anga no expectingira buy, then stop loss ikaza hehe? Stop loss irabisitinze ku bihumbi 4,184. Stop loss 4,184. Stop loss tukayigabanyaho gake, tugabanyaho inuza. Noneho entry zone ni 4,141. Entry aho kwinjirira 4,141. Iyi ni entry zone, ariko tubyumvikane iyi entry zone iba ryari? Ibi gihe body candle close y'amasaha ne yatapinze ahangaha, wivuka body candle close ya closing he kuri hasi y'iki giciro cya 4,141. As long as ya closing hasi yacu, it means
isoko rizaba rifite higher momentum yuko ryakomeza rigapushinga down until turicinze ku 3800. So iyi ngiyi niko twafata sell position. So where can we put our buy position? Buy position nayo turebye urugero neza, as long as iyi nuza yabaye broken, iyi resistance sitinze ahangaha, let me see. Sell position, as long as iyi resistance sitinze ahangaha yabaye broken with body candle close. None bireba neza iri muri iki? None bireba neza iri muri zone ya chi ya sell. Iyi zone ya sell as long as ibaye broken with body candle close y'amasaha ngahe, y'amasaha ane. Sell hari iki? Hari sell resistance, hari resistance nyine. As long as ibaye iki? Ibaye broken mu masaha ngahe ane with body candle close y'amasaha ane. What can we expect? Ikintu twakexpectinga cyonyine, ni ukubuyinga. So twabayingira hehe? Long position hano hejuru above iyi candlestick, noneho nubundi nuza tukayishyira hehe? Stop loss tukayishyira kuri ya nuza ya resistance yo hasi iri ku 4141. Urumva ko no opposite y'ibi ngibi nubundi iyi zone niyo tugomba kugira iki amaso yose kuri iyi zone. Ariko nanone murabizi neza ko tipi yajya hehe? Kuri iyi zone ya buy tipi yazamuka round hehe? Ahangaha 4320. Yes, tipi can go 4320. Take profit 4320. None ikindi kintu, isoko niriza kurivinga gap, entry irabiri kuri entry iraba ari 4,184. So none ikindi kintu, isoko niramuka ririvinze gap, tuvuga urugero ndarisize gap ahangaha wenda rifunguka riri aggressive, rigafunguka hejuru y'iyi resistance, rikaza guhita rifunguka hejuru y'iyi resistance sitinze ku 4,143. Ushaka kuvanga iki? Irabiri muri kimwe buy momentum tuzaza gukenera kugira ngo tuzaseringa at least yageze ku 4,300 na kangahe gutyo. No tuzatangira gushakisha selling zone, kuno hari ama strong zone ya sell. Nirivinga gap igakubita hafi 4,120 igasiga umwanya, igakomeza idumping imanuka hasi. Ni ukuvuga ngo tuzakomeza kudushaka iki? Amasell zone aho twaseringira gusa. So nakoze kwa natwe yari Shyazoo Trading, izari gold analysis z'icyumweru, gold analysis y'icyumweru. Mukande subscribe. Ciao ciao.